Zagreb Film Festival od 12. do 20. studenog. Filmovi, radionice, predavanja i zabave. Sve informacije na zfest.hr. Točno tjedan dana nakon što je otvoreno 14. izdanje Zagreb Film Festivala, doznali smo i naslove pobjedničkih filmova. U dugometražnoj sekciji Zlatna kolica odnio je egipatski sukob Mohameda Dijaba, a posebna priznanja dodijeljena su u domaćem filmu Ne gledaj mi u pjat Hane Jušić te izraelskom ostvarenju Dva svijeta Majsalun Hamud, koji je također osvojio i HT nagradu publike. Najboljim kratkometražnim filmom proglašen je britanski film Balkon Tobija Felholdena, dok je posebnim priznanjem nagrađen film Ferdinand XIII Cecilije Štefanescu. Od hrvatskih kratkiša najboljim se prema mišljenju žirija pokazao Mliječni zub Saše Bana, a i u ovoj su kategoriji uručena posebna priznanja filmovima Med i mliko Marka Jukića i 13+ Nikice Zdunić. Najnoviju ZFF-ovu nagradu Zlatni bicikl osvojio je film Sierra Nevada rumunjskog redatelja Kristija Puiua, snimljen u koprodukciji s Hrvatskom. Filmski je program ovogodišnjeg ZFF-a zaključen projekcijom kultnog filma Sudar Davida Cronenberga, a zahuktalo je filmskoj atmosferi pridonijelo zagrebačko gostovanje glumice iz filma Deborah Kara Unger te snimatelja Petera Šušickog. Mliječni zub je igrao u programu Kockice i usudio bi se reći jedan od jačih programa kratkog igranog filma u Zagrebu, u Hrvatskoj zapravo. Pa film je zapravo nekakav sklop realnih situacija, snovitih situacija i u biti kroz tu neku kombinaciju probali smo se baviti tjeskobom. Užasno sam sretan, mislim da to omogućava neki život filmu i neku vidljivost. Inače je teško sa kratkim filmom, ako se na neki način ne istakne, lako se izgubi. A nadam se da će ovako Mliječni zub vidjeti što više ljudi. Za mlade autore, znači, ja bi stvarno volio da se ljudi što više bave s filmom, da što više snimaju, da se ne boje izložiti se, da ipak dobro pripreme materijal prije nego što snimaju, ali čini mi se da se to zapravo i događa. Nadam se da će svi dobri filmovi biti primljeni na Kockice. We got the Audience Award that it's, I think, one of the important awards at cinema because we make movies for the audience. We're not make it for ourselves, you know. It's nice, very important to be at festivals. I think when it goes together, like the critic side and the audience side, and they both think that it's a good movie, so maybe it's a good movie. The most important thing that I can say to young directors or students still to believe, actually, to believe in themselves, because at the real world nobody sees nobody if you don't believe in yourself. And I want to thank all the people from the festival, like all the programmers and all the volunteers. They did, I think, very good job, very, very good job. Iznimno dobro posjećeno 14. izdanje ZFF-a okupilo je rekordan broj gostiju, njih čak 200-tinjak, koji su u Zagreb pristizali iz raznih dijelova Europe, ali i svijeta, kako bi predstavili svoje filmove, dok je program Industrije ugostio brojne profesionalce i stručnjake iz svijeta filmske produkcije. It's very exciting here in Zagreb because people are really into watching films, so every seance in French are crowded, so you have many people that stay for the Q&A, you can talk with them after. It's very family thing. Ja mislim da ne treba publiku posebno pozivati jer je ovo najposjećeniji, najcool festival, tako da će opet doći. I zapravo cijela organizacija, ekipa koja se ove godine okupila oko ZFF-a je predivna. I Zagreb diše. Zagreb živi, Zagreb gleda filmove, Zagreb uživa. Prekrasno. I am inviting you all to this wonderful festival here in Zagreb. Come, please. Sve informacije na zfest.hr.